Mimamo akwaba stronko eba too much JHSO and I'm a enemy day. Nasa pray training issues and I made the best some was na down me no and sempa trendy and sema achigana apostle say I take it over the waves no and I made the best some nti bi waso netie emu ensem. Regina Daniels, Nigerian ni actress ebiemu sabe all over social media one Nigeria space no war trendy esa na wari niknu net nwoko any ebiemu so no ne ba fofra wa wo no na abayo yi etese utimu se social media there were very active member tete dano say your pictures are no o posti say your videos are the way bia what the two dra emma say the fans the lovers the followers wo mo ehun the airco na way na Regina Daniels yi sabre tete what dey ni echia for social media so tete free Nigeria era ye my Ghana mu no ba Ghana mu so no ye news are trending when ye bia fa na no antum say ye na no ada ya kasa ye die Jackie Appiah ye actress just say wono de ye kana wo fa nyankopɔ ahye de bi ehira no ye kana safe ta just say eyefe just say direct dem so a nyankopɔ ahye de ehira no wode na sem abeto eye ono Regina Daniels ne post na busa fo mo be kai a eye nansen entem no bra eye wo mo eye adonko next level Jackie Appiah kopie mu ebi ewo ho na ebusa fo wo mo ko ho just say wo mo de wo mani etwa mfoni just say wo mo de wo mani echi wo me kire bloggers ni bi no wo mo de betu just say eye wo hye abayiwa Jackie Appiah ne ye na wode esi party no ase so na wo kasa so na wo dane wo ma ne humi so kra no wo dane no ho kra ase de wo ba pemfo bi a just say no humi so no nti wo mo de tag na say sa break de Ghana for ye nya aware say ya ye de actress Jackie Appiah wafa yefun na wo ba ma nansi ho a ebusafo wo mo kire ya kire mu kire bebi a yefun no efria eba ye amate se wo mo kobo eye Jackie Appiah ne chamber ko so atese eye Liberian president George Weah wo mo kobo no tag na se wono na sabre Jackie Appiah ne yefun a wafa no wono no na atese enyinsem na ensem no trendy ya mata se ebi timi post picture Jackie Appiah picture na wono agina wo twa the picture nim senka wo de beto no social media handle so na te se picture no wenya ho likes na te se more views no na ebi akofa na te se yefu kakra na epu wo mo no ma kire no ma o metwa ho circle de akire Ghana for se mo de se ye poade a ene mo ni so mo hwe nyi se no enete wo no na ensem we ko ba ya mata se another blogger so etwe ben Jackie Appiah so pese onti asem na enfi ponko nim o pe enchiremu edi efi ono a Jackie Appiah no nenum na wotwe ben na wode asem no etu nenim no abayiwa ne man nsa so se asem we pa na obisam na wo hwe me Jackie Appiah ensem bi se wo hwe me fi mi ti so besi me nansa ensem bi se what is say me you one what class me you be say one no dana what can the place or no there unnecessary gossips unnecessary info rumors and kofo keka fa no ho de nam famemu enne wakoto ka we obema we no atoka we amano eno oflonti we no me nyama target mo hu se wono Jackie Appiah waba bontin abechechire mo yi wano da oye so about that sa nyama ne de eye beneath the level to say won ma bi kra mekeka no ama na amema ne fame ana ne identity e wa bontin no the celebrity brand na wa create no embe steady ne kra man kofo embu ne nimti akra nti no de oyi wano no blogger no was share no finish through every the form ne nantu aye kesi atese ne due so a wo hwe no so bi o yo pemfo ba o ka ne kra no twa ne tia e no bo asem no etugu ye na eno Regina Daniels so afa asem atese se na Jackie Appiah kire ensem no enno anu yi a wo de ema blogger no wo no so ade betu ne ye wo no ani Instagram post mu atese wo de kire mansa se anu yi a Jackie Appiah ede ema ye na eno ena kofo bi so eka se we yenke Jackie Appiah sem na so se Regina Daniels so abefa dia na no de akwese
Assembly safwa ebie assembly epro ano wo be kaya na sente mo no Regina Daniels no ne ho sem de jai se kofo keka se nikunu na de nwoko no obeware 7th wife ate se onu nechi no oyire fufuo bi eba ye chika ike no se Nigerian actress na news no kwa ya menchiremu kra ba se saa chika ike yukrampo no na duwoko no kra ne na fa yefu amate se nunti kra nam so amana koto fie wo London de ama eye abayo yi ate se fie no kra be ono na duwoko no ni fie ate se abayo no ye preparations wo mo twen kra so meseti date na aware no wo mo da hyehyɛ so dendenden na nkofo akeka kono kotu se Regina Daniels what TV pass when you ano na ebiem so mo ka ye kra koka eka kan ba no kra te ne ba no kra eye oluma ne ba ne akwakora ba na akwakora waware no obi ti se papa e de waware na weni acha te se utwa bita na wo flont no se de nim dia kra na asema sai editing aka ho the design same way na nkofo kika se no ena eye Regina Daniels so pese oyi ano ate se ohun se jakiapia na no yie no de ma eye ne fans ne followers no hu be yia pa so be yusu anu bi na no o carry indirectly e de kire wo ma omo pe na asemeti omo pe de numa asemeti e fa ware rumor na e koso se ne kunu ko ware nechi wo nechi te so ko ware yere fofo de be ka no anu yie on pese omoti no so e de asmo na no ntime pa kire se Regina Daniels so ka kira man say se wono de sa unnecessary rumors any gossips I na mfamemu no woni adache si wodi be yi ano na ebusa for enya yasem na se training issues wo hon kwa de bia damu ne ba na ama ogusu amede beso mani nti mumfo mani nd to ma GHH na mum follow your videos ni nya na biom so no mum subscribe se mum subscribe ya na share video we ma adofo obusuafo be bia opem bia no so e fa nani nd and some so e social media place no so na make can follow yen IG page at too much GH_ na ma obuswa enemy na me ya doma ye besa edi ehia bim makram too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me kan woni ehwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire